demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron correos electrónicos privados en los que Jeffrey Epstein mencionó a Donald Trump en numerosas ocasiones durante un periodo de 15 años. Los mensajes fueron enviados por Epstein a su colaboradora de larga data, Ghislaine Maxwell, y al autor Michael Wolff. En ellos, Epstein afirma que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a la que la comisión de la Cámara describe como una de las víctimas de trata de personas de Epstein. Trump no envió ni recibió ninguno de los mensajes y no está acusado de delito alguno. With my signature, the federal government will now resume normal operations. It's the end of the longest government shutdown in history. The yeas are 222, the nays are 209. The bill is passed. The motion is adopted. But going into the vote, some House Democrats slammed the bill. I think it is a raw deal for the American people. The deal to end the shutdown includes job restoration for thousands of federal workers fired during the shutdown, back pay for furloughed workers, protections against mass federal layoffs through the end of the fiscal year, and funding SNAP benefits through the 2026 fiscal year. But it's what the bill doesn't include that is getting the most reaction, an extension of the Enhanced Affordable Care Act subsidies, which millions of Americans rely on. They're set to expire at the end of the year. Every person in our country has lost a loved one to cancer, and yet you would vote to deny people life-saving cancer treatment and research. Republicans control the House, the Senate, and the White House, and with the majority, you have chosen to enact harm to make people hungrier, poorer, sicker, and less safe. Republicans have promised a future Senate vote on ACA subsidies. The House, though, has not committed to taking it up. After the vote, House Speaker Mike Johnson placed blame for the shutdown squarely on Democrats. Absolutely no question in anybody's mind now that the Democrats were responsible for this. Un informe publicado este miércoles por las organizaciones internacionales Human Rights Watch y Cristosol reveló los testimonios de tortura física, sexual y psicológica que habrían sufrido decenas de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos al CECOT, la mega prisión salvadoreña. El informe relata las vivencias de 40 de los 252 venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos entre marzo y abril, muchos de ellos sin antecedentes penales o condenas. En una respuesta a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la decisión del gobierno de Trump de enviar a los inmigrantes venezolanos al CECOT. CNN aún espera respuesta del gobierno de El Salvador.